jangan lupa like, komen, dan subscribe Rahmat Agung Channel. Mantap. Halo teman-teman, nih Rasya lagi terinspirasi main tehian pakai bambu. Oke teman-teman, lucu kan? Seru nih teman-teman nih. Abang suka main tehian ya? Terinspirasi ya? Keren banget nih teman-temanku. Nih Rasya lagi terinspirasi main tehian Betawi. Dari bambu teman-teman, tuh bambunya dibuat tehian. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Abang Rasya terinspirasi main tehiannya. Sampai ketemu kembali teman-teman. Dadah.